الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، الحمد لله ونشاء ونكاس من يوم نمي إسعاد البرية في سيرة النبوية للشيخ الخالد الشيخ خالد بن محمود الجهني وشهني النبي صلى الله عليه وسلم بمني أبو مسلم سيبيمو يا مكة. النبي صلى الله عليه وسلم وهني beni ame gbojomo kemeni ame banya me defend Islam ye agbona Anabi sallallahu alaihi wasallam kemeni ame pimo ni na washishi afiti ame business nye wona keshi monika akwani oye business ya amete businessman dibo ke afiti o business e aka kesha he ni yodi onina moni yo ka ba shanle ke ni bi monunka akwani manchajibo ye owoku mi ke ka he gbena yodi alo ya gboje agbena ko ewoku emi ke ka he yodi oni bale na ka agbena ke ka lo ko me ke agbe ame aflo ame achulu ame nibi oni fe na kana nabi sallallahu alaihi wasallam ihani musin se bashi ke je Makka bashi Makka me fe hijra kati Madina of kenklen hijra na fe islamie kenklen gbefa na fa je ke je Makka kan ya Madina shi ke je Makka kan ya Habasha ni Ethiopia. Anabi sallallahu alaihi wasallam kama kashi inna biha malikan la yuzlimu an-nasu 'inda ekenya ya manchenengo manche ku yejeme na kan manche mo fia mo ne yo ashishin mo ashishin leda fahajara min al-muslimin 12 rajul neke hijrani na fe ne me abonite ye ko bo afen na me ba fe 17 ni nyuma ke pawo hini yo mi hi eni nke ni na 17 16 hini yo mi hi ame 12 yeni yo mi ye ame 4 nyuma ke nyo ke dwe ko ke che ba fe nye nyuma ke pa 16 bene na afan ya mete ye mokoni gbe ameji Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Uthman bin Affan egbe amebe wala ke lon shika cheni ni le hu businessman le egbe me na afite enu chumo yeku fa akramahu an-Najash malik al-Habash ni an-Najash malik al-Habasha ni the king of Ethiopia na tegbeji an-Najashi al-Habashi kaka al-Habashi ni Ethiopia nyu an-Najashi egbeji no an-Najash ni musu se be ngo ni hia mekeni ni enyo because then na ka ba ko ba abo ye ngo to me ni gbalo ni ke gbalo ke shi inna biha malikan ya Habasha ni ne maliku ejeme je malik bo manche ku ejeme ni la yuzlimu an-nasu 'inda ni ashishi moni yo ashishi moni yo ngo ashishi ile woni ta lela kana gbalo wi le na me sheje be gbalo na ko le dan ele gbalo on le shin moni ke gbalo ake kama ajime na me sheje na hia me ke ni enyo wa dhallu hunaka hatta balaghahum anna quraishan qad aslamat ame ajima ona menu aka ke quraish bi fe tuba ame 16 na meje na menu aka ke quraish bi fe tuba na hijra na me fe no ba ke at times say ayame ko me nije musun ji ame shin oye safe ya me de fe me ko na ba ke musun ji ame to bid'a bi ka ahli sunna jibo salafi jibo no ye bid'a bi ade oye job anga chi no ba gbo e better ake shin na kan time e better ake shi wa fa no ba islego any Christians fight ay Christians ko meni je Christian fonyo anokwale no eko monike enu na aka ne Quran e ele aka nyuma wie mone ne kpo e shikan ale ne chon muslim na onu shilo
je kristo wonyo jahili no ko le ne ba ka shin yesu kristo ne gbo ne fe ne ke ko le mutun karaba la onu jilo le keke hinche muslim sa kristo fo nya no kwa fo nyo chon muslim to beni wote me pini wotala bia ne kristo fo a shan wode shan kele na no kwale wo tumi ni christianity won fe le ka no kwale mena chon muslims ala chon ko muslims a chon muslims because what you mean or to me ni anokwale je no ta o je ni ne group ni ngona islam eden je ne ayo mi o tu mi ake na anokwale tuye wo kanyu mo he ha no oni no na laje mu ke he fa na anokwale yo e fia no yo mo ano o shiton no na na no oba na na anokwale yo la ka oni jilo na ona metele ho nya mojogba na menu ake shake quraish bff tuba وكان هذا الخبر كذبا شي وين يا مي عملين ايا وي كنا بنا غبيا مي نك يوم كما فرجعوا الى مكه دنا امنوا يوم ما كما سكب مكه فلما بلغهم ان الامر شد مما كان نامنوا aka suma sanie etumo fefese raja minhum raja moni ba ko eso ya ne ka ko nche ma no epu ne ka ko esegeti neke wiye mone noni ba ke shin noni hane bon abon islam muslims to ma ke shin dani o ba ke o he wiye mo ko wo mi esa no ko mo ni wo no wo he hadith na na gbalo wiye mo de me fe for zake ama fo amaleke fon gbalo no amba maleke fo eno me ko wiye mo na me wiye won eja pepe a detect ahun na no di gbalo wiye mo correct ake dana ba he wiye mo ken cleanse ani muslim jibo muslim wa ahlu sunna de muslim seke lo no egu ay muslim seke to no le egbema de santé ay egbema de santé ne bulu e mo ni ejemo ke la wonu jilo ay egbema de santé ne seke ne ke ko le fa fe pepe ay muslim seke lo to bi no la ka ay christian papa what mo nji christian papa leji mo ni ke gbina ba kan le quran ni hale e botu ya tumi ni mo ke kharru sujada me gbo shi na me fi sujud me to muslims jino dana ay muslim teratogene muslim virus muslim oje le chon dana o ba ye mo ko shesan muslim kenkle san ahlu sunna ni e shi mo ne ehin ogbalo ogbenu kaka ahlu sunna je mo ko ne group komi islam afi group islam identity group muslim fe muslim onyemini ke laaje ke lewe si la ke laaje nyemi muslim jibo shi ndo fi oje na kan aloje na kan yawa muslim fe muslim onyemini o shi ni wota ni ne mo fia mo ne ache ku ke so far as ni within the limit of tawhid the limit of akida onyemi muslim ni blast mo le ke tijani if you bida ni pa shika efe shirka efe ke ni mi fata ni bo ye ke wala ni efe shirka ni ke semi ni ele ni e continue ni efe ke mo kafiri ni lago ni bia na kafiri njo onyemi muslim don wasane cho ahlus sunna no ni yenyo sana na ke mo e maleku ejenshi na mi dan jano na efe gbe kan bia shi na ele alo jano na efe ay ni ne yemo ekomeni islam ngbe ake amaleke wi to my example no embo akami ni lakamon ko o ya sa mo ke wute no to ke yo ya wi alo dan o ke bi no ke yo ya wi no o ka la ke o wule na le shin na ke sane den chegbe na wa bonu shi ama je na ejen ko ni ne bonu ni o je nu chumo eba no nga bibu ake shi o ye nga menyo alo ete ne bu ake se no te amene ran so te ejeme alo mino fe ya twemi alo bo ke min ke mene na mo sumo wa bonu yo na bia no wa male ejeme be fe no wa male ejeme ona na ka male eje no kuni male mo je no kuni ke vi na ko wa tun hypocrisy ni talent ni talent ni call me now your way like a way ni like a balance or equation talent ni now ni jlo dey hypocrisy na abeg na ba mo boye o gbalo a chon ni bi kuma ni ke o mala eje me ake a mo to me don bia no wata shi me kuma hie
nine na tanti me hie nine segatu mala adil segatu ke teke ni bi ne jofo fu ne ke fortune se ne ho chukomia bi ene ni memba na obi ngbeto ame wale fo ame ono fa no fa me yetu ame ngbeto wa ke bi e chi wokele anye mino wa fi wa ke wo do mi eto bi anye no shum wona me ya bonu nshi kuni se me bi la ke mi ne ya fi gonye la ke me ne gbon kopa ni nyemi muslim ni wana ka mali ne nyumo mo to bi na bia nabi Ibrahim akechi Sara mi ni ne ke nyemi ni be wonu nshilo oje si amale to mo ni amale de nche ngba boyo o hwe fi o ma she gate na time onya ne kaneshi ka amobo kana ka amale ko wasani ke muslim jibo ahlu sunna jibo agba na amobo ka amale amoko bo ka amale da Imam al-Bukhari tene ay hadith ya mukodi ne te ni mo ya koloko ne ile ne chele e che kolo e fe to ke ni ale to mo kolo e ne e chele ke ni kolo e ba ne ke mole mo e to e mole che be ya ale ni Imam Bukhari ke wan shi hadith e don e ke bo moni e ba nye la ka kolo ne ke ni mole mene na kan ba nye la ka mo ko ke to me hadith annabi ke mini amale chonse ke la ka muslim se wo ko male yoje shi na ogbena jino ona ke bia na ja ka hadith olo ni bia na ka hadith annabi sallallahu alaihi wasallam ko e ma den ko wo fe ni na daif jo mo ko bena ba hadith kwa hadith mo ka wi shi kano jo mo ke wa ka don because bia na kan no na kan wa isnad al isnad min ad-din na ka jibril woni le lo ke isnad ya dini mi ololo chain of narration but mono you are still you have to be questioned ke bida nyu ba no normally yo mo mi na abo wazi tu esa na abo ni kas ni chomo tu ke chomo bo game tachi na ahwe no owie na ka esa ni mo ka tachi na owie akwa botomo beni to if you me na kan twije yo mo ko yo kena embe ko ma juma ni ba juma o masalati no na kan tachi na kan mi ko yin din ni mi sheki ncho na kan ka jo ake yo mo no owie ni femi na pe onye jebulu ni kan ko femi na moko wake obele ake hadith ni ke fi o wazi amale ni lo ole be bonjo hu maka sma jahili jibo ya hadith no lo no ko kan share ignorant jibo no lo no ko kan share bono na nabi ketwe man kadhiba alayya wa yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibaini mafia mo ne ba amale efonno aba amale efonno ni le hu ele ya kwa mi aka amale aloji amale si le ko no keke le hu ni awe leje le male si moko ni male moko ni male fono le hu ni akọ keke ka ni bi sallallahu ke le hu ni ke wi bebi na kwa mi aka le la ka ni bi ke aloji ani bi ke me na egbe me enyono na me male e si kenkren no ni male bia na le egbe la male fulo ni na go ni jilo na mo ne ka male jinevesa na anabo yemi na ka no molaka mo oya obi ba anu akeche ko se no ya se ka mama to fi han bu ko ba won ka no ko ba atan no gba ko se wa boje ke no gba gwa mi wa me fi ko ama homework ke gbe ken daughter ke din panic ba to fi han mi elo bia no gbe shi ayo hadisi don wa sana mo boka laka ke ni na jibo musinjo sa no ofi mi ni mu'tadil agbana sano hi suban hu mi na ba kanfo mo keje nwen na ba kanfo bo keje nwen ke gbon de sanso me kanfo ke so me ka kanfo bo shi mo fia mo den ba yo de sa ko me ne gbon ko pani kenkle kanfo mo ejo culture no yo mi no hu gbe example ba she culture ko mi ni aba she era ko mi ni shi'r niji poems lamo halal ni islami shi iba faye mana lamo ba faye mana na ala e shi mo fia mo ke de shen la mo ni muslim ke mo ni de muslim fe a fo shi'r jeni ni ne ke ake shi imam shafi ke palamo challenge ga la no ni close la eke wala bi shi'ri lil ulama yuzri kuntu yawma ashharu min labidi
كم نقبنا ولولا بالشعر للعلماء يذري أذري لكنت يوم أشهر من لبيدي نقول لا نقبنا نقول لا نقبنا لا ونشلو eke adi je ake lala mene egbe malam fu aiguo nkun adi je ake je ame bule ya me nkun mene mi mfi labidi ni ne kake mo ko le lala ya arabic me ni mo nye fu poem se be mo ehye ye language me ke kwan mene mfi labidu la ko nshilo wa kwe ake shi mini example obi na wo culture me ko hie no okpe nkate egbe ya ni suban papa ni sibona ke je aya ke haram ni alo hadith ni ke haram ni onya be okpe ya bele ni ke twatra ba okpe nkate malama asmana na bokami ni akhlaq ni ne kawarimul ni ne akhlaq suban ni daraja ya gboje yi for example yewo muslim culture me ye bi ne alo ye muslim culture in general ni jelem fin ke ake alim alo talibul ilm jibwe asumana na boke dressing ko me asumana na boke dressing ko to beni imam malik rahimahullah ta'ala kaji e bani ba tashi ne la students bani ba tashi ne ba fini ne no ke hadithi wa kase no ke wa kase hadithi ke ana chudan ke ya juwe ke wa tali agbo ke wo efi ni ne etauban efi etauban ke fi turban no wana ke ba tashi agbene ke wo e spray she sana ba na ke shin e sana ba na ke malami jibo shibino ako afi wazi o dress to mo en mala ibrahim no ko ke ni le je dressing ni je dressing ni le nchomi asumana na bonke na kan asumana na ke kawarimul ni akhlaq alo ekole afro femo nam sunnani si kuma beno ba nyo wa fe o afro ha ni e ba match with culture mi ni na kan time enye yo like on jilo ne ba match with culture mi ni he no yo ayo mi ejeme o no fia no yo wa kwa kisi mini jino ni ha me bule ejeme anga shina no ngro mo naam nye posa ni da wo ba kwe suban ke culture mi na yo na kan tan ke bo ohie na kan culture mi ona ke ni bi je haram ni she o fe purposely because sani aye mingbe ko na kan kwebo wo eji ko ba tashi no ba fi o wa chon ni alo ma le mi no ohia agbona ona ke shi don na do mo ke shomo je haram ni ke he no do mo she shamo etan ohi she sana ba na bo ake shi no podenche hadith ani atwa wa ke shi ni ne ani bisu like ya shamalo ya fi khala ana ale ya to ye na na ale ko bana ka na mala na le ne do eje enu njuga do be no ni e shomo ugota ko mini me hu na ngale ke ni bi hala sala wasana boke kawarimul akhlaq suban papai suban ni ne meden jake o menele mashallah hije muslim jibo student of knowledge jibo talib al ilm jibo shibina bana boke niga taleko ke mini inshallah especially bia me no ya chu na kan nuchu mo malam fa nuchu mo sanana bo na kan suemi for example bia no nje office mba wo coat haram ni kema tasha kama makane hadithi ke coat West Africa haram ni West Africa si Islam eje haram ni West Africa wono na atwa na anaboji anaboke ni na jimi ni jalabia agbada turban nam no here sifa blema bia sifa ku ni ene jaswan ko office e podinye kwenu no wo ke ya
anko guna ko atashi ko kan ko biya na ko te no kan ko biya na wa picture ko hadith no kan ka ko te hadith ka ko ta ga ni en ke o kan ni na me nkwabuwe o toma ni na me nkwabuwe mini ngma me ko ba me ko kan bi sonso la mi ngbe am ko ka sahaba ngbe ni shibono ko me pi na me fi oni ne keni na am be jomo amele age mo ne bo botu e biya ne bo anabi ko tashi ye na diami o tata ke hale o meni ko bo hu psychological am ko bo ke na kan ngbe shina mo ko le sifa fe ni yin e she chin koli eni ho ni na haram ni e she danele e keni ne shaving stick wa ga shaving stick e pen e she chin e wo coat e fe mi e ke e ba ta she ke akota hadith anabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tafsir al-Quran ya kan fiqh bona na boneke na to no gba na to no o ba kan ya me ji ni ne news shatawale ke Shakespeare ma ni bi na to no ba kan bo o be ni ne na kan sifa ko malam fa sifa ko ne to ma ke ko na mo na kan me de na kan gbe na me jam yu ka ko mie ka ko be mi moni lenche bu okoko ne ka kwa mi beni bojo la ga sana ko na ga fi adini ni mon ka ga shi atamuruna an-nasa bil birri wa tanzawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun nye cho me na mba fe papa be nye nje nye pa nye no nye tum anabi ka nye tum nye tum candle le kana ma me tum candle na me su kan ne ke ha me ka me ne jam nsha me ona bini gbema de sa kuma yo le ga sha ka kwele nche she ga shin ha me kandi okay gbuno ba shon no ba tan ko na ko bina fa na ba na kandi o aye hadith ne ke me na ko ne ke ni ne adala sidq fiqa agbene mo hu mo ko ne nye hiun wie mo ojogba ka awie mo ka kala ke islam pillars 5 ni efia ne ba na kanji bi ne ba ke islam pillars 5 ni obana mo ko kala ke islam pillars 5 ni ke zero ba gbe islam pillars 15 mene ke fi na ka hewie mo ke jedi la onu julo o ba ko ne ke majene ke mo ko be gbabo sane ke nke kuma hi mo hi ne ke ni bi ne lo o je shi ne your bank account is and your o ngako obi atin efia apply mo ejime ke mo go abo information ko no kwa ke shi more than che hi ne ke maje suban ne lo o ene no na apply hadith science na apply hadith mi na ke na annabi sallallahu alaihi wasallam ewie mu ke no ni je ewie mu ni no na ka atemo hadith wa ke dhaif ekwe mawdu ekwe munkar ekwe layyin ekwe wahin ke kuma la woni shulu ne ke ni bi na kwa na ke detector hadith be ne je ha nyomi no no ka hadith ne sahih ni hadith ne hasan ni ke kuma nge ko wa ga tenje ko hasan ka sahih sa ayako don ayako ay sahih li ghayrihi ka hasan li ghayrihi no ni ke ko nam wana ba kama ka shin muslim se quraish bi etuba amecho muslim se na me fame bon na me ya na me na ka mi na so amali na amali ame aka wa dakhala jama'atu minhum makkah me pi amete amame ko ame sa me bote makkah mano falaqaw min quraish adha shadidan na me anake Quraysh bia men punish Muslims semo finine fefese ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الهجرة في الهجرة الثانية إلى الحبشة النبي صلى الله عليه وسلم إسا permit أميكو نام في هجرة كون نام في مني after some days أكمل في هجرة كون نام يا back to Ethiopia ميا حبشة back يكون فهاجر من رجال 83 رجلا يهياتي نا ياغبنا امي 83 first na meti amenye here 12 كيه 4 ne 16 bia na here amي 83 ومن النساء 18 امراه ye hu ye ni fe na kan hijina yan ta amenye 18 kagbe 83 ba fe nye 101 like wonu nchulo obi ana me fa kuni yeli mbajino na apin musu se mo ba me mfa fa qama 'inda an-najashi ala ahsani halin namete
najashi je nine supapano ila an ursilat quraish عمرو بن العاص كاتب ان قريش بيعمل شو عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي وعبد الله بن ابي ربيعه في جماعه نما متو قريش بي كافر دي نما متو مكتي حبشه متو مكبا مانچengo ama mتو مكتي مانچengo ni me ya meti me na mتو ya meti na me lead me ke ya amaji عمرو بن العاص ke عبد الله بن ابي ربيعه na me ame meke mina ma afi liyakidu bil muslimina inda najashi bona fe ni ameya fite musin se ya najashi hier و نعمتي ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيد المشركين في نحورهم شنامتي الله سبحانه وتعالى هني امدن تامينتو تشا اكوامي اكو تشامي amene nyimode nche fun ameni ha me back amenta me into ne eku echu ame because na mete najashi bi ame wie mojin kume akashi minji no na mefe minji no ni nyeke gbalo ejenye neke ejenye wojin ejenye nime eje onupa efe ne minji no ni minji ame wie mo na meke han minji wie she ni gbalo na kan gbalo ekeba ekeshi kumo we kakeshi washi wo nyungo epi na efe ni wo mo nyungo kome to pemi ni wo ga no kono ko ga fata yi na agbene ho waka gbe wo bi ye keji wo fo ame na agbene wo chawo kokpan because ene nuno na me yu anu kwale bia ne manche mo na ekele domoshi ya me hie ne ji ame na ji Abu Sufyan ne ekela keke mali bia na bakola because arab se ka mo buka mali hu agbe na to bi ni yu na kanyi bi ne yu ka mo buka mali ogbe na o ke birje manche ni manche bi ne strategize me han ko mali shi bi na fi menye mamali ne ke fa wo ni waka gbe wo bi e fa wo ni ne eke je hinke ye difference ko be wote ye nyumbo hie shi wo fe pepe ne nyumbo hie yo no ko shi ka ke hile e ko shi ka ke ama relativity ko fe pepe nyumbo hie je na mi aton je na mi ele nyumbo e wonu ye yo no bona fe ni moko ikwa mokunu anya shi ni moko be ni kwa mokunu la wonu shilo shi ye nyumbo hie keme ne tuni ni sande na lada ne ke ko tun ba na lada na ka no nu ka yo fe nyumbo hie pepe ni yo un ba nye febo ka je tun ni tun ko pa nyumbo hie febo la ka wonu shilo eke wafi ne eke waka buleha wanyeme eke shi waka jawo cheme eke waka one ka gbe na ajebu ka gbe na ajebu na ka gbe obi yo janyu mokumeto ajebu وفي ظل هذه الأوقات العصيبة من الله عز وجل المسلمين على المسلمين بإسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب ayene keni na pin muslim se aji muslim se ni mo jo muslim se ke Umar ke Hamza na me ba fi tuba jo mo ni ke ha Islam radiyallahu anhuma faja'ala ashab rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi 'izzatin wa man'atin min quraish ni mo ka me fe me nyo ni mo ka me fe me ko na ka ba wo Islam no na gbe na pa protect Islam ke de Quraysh bi ade Ibn Mas'ud radiyallahu an igba wasane ke yake shi inna islam Umar kana fatahan e ke ona Islam Sayyidina Umar etuba fi mo ne bote islamiyya kuni yelini wa inna hijratahu kanat nasran ne hijra ne fi huwe wamoni naka wa adini wa inna imaratahu kanat rahma na agbenen elumoyeli manche ne ba yake ba manche musun sa no beni after ni Abubakar egbo se mi mobona moni kan al umma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa laqad kunna ma nusalli 'inda al ka'ba hatta aslama Umar eke be kone huwa nan ta me beni aje islam shishin wa sali ya ka'ba akpene wonu ya kaba ni je masalati wulu fefen akpane wa ya so mi no muslim ziwo hatta aslama Umar kashi bini Umar fi batu muslim falamma aslama qatala quraishan bemni atu muslim e batu muslime biane be quraish biya me pile se nyoji Hamza ke Umar ame pila gbo nyoji no
ni ka ya ta ka la ke mene me miele ba be fen ba fiele ba to bena kwa ma ba to muslims bien ne ba to muslim ne ka me e ke quraish bi ka me hiye to anwa hatta salla inda al-kaaba esimene ba jiyemi bena na do mo shidi kaaba ne sole ke moni sumo nami umar ibn khattab min sole mona sumo ko benkele on sole ma agbene ne bon so wasallaina ma'ahu ibn mas'ud ke na agbene wo fe wo bon sole ma kaaba agbene moni sumo ba wo ko umar dum mashi amma hamza huwa ni jigba lowo fa lahu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gbana kan alaji asadullah nyumbo den jata balawo fani fakana sababu islami anna aba jahl nala min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam law bede ba fini ba e ba fetu be ne ba fini ba e kwa chon muslim ji be ko abu jahl jahili ji fi papa ishi anabi sallallahu alayhi wasallam ba anabi hiya makatule na anabi hiya ba kela wa adahu wa shatamahu ni fele ni senya ne ja anabi sallallahu alayhi wasallam ya kaaba falam yukallimuhu an-nabi sallallahu alayhi wasallama anabi sallallahu alayhi wasallam ne fi ifu weda ewiye nukunuku hatta ansarafa ila nadi min quraish 'inda al-ka'ba kashibin ishijemeni inake mokun wiye quraish bi atende ishijeni ya tai ko kaaba ne a chumo ehin la ya hale fajalasa ma'ahu ni quraish nywe eke quraish nywe ya tashi ejeme faja hamza radiyallahu ta'ala an nanta hamza huwa lahu ete gbobi moneba ete ko emi neba kuruja neba mo kele pe egbe no ni akela kesin yakọ beni abu jahal eji nine o fasiye ne fe kula nuku just because bala o fasiye nine e sole alo e shia islam alo anu akechin bia ne me fe tuba ke ni bi ne e mo le ka no ne ke fe le ne fa akhbaruhu na kala ke anna ba jahal nala min ibn akhihi muhammad sallallahu alayhi wasallam na kala ke shin abu jahal epla o fasiye fa kharaja hamza radiyallahu anhu na hamza ya no ya ashian ne ke tonjeme na tafe kutuba yi e ke tonjeme ila haythu yajlis abu jahal bimne shajime abu jahal tajme idha qama ala ra'sihi rafa'a al-qaws ne shayni abu jahal ta e te shikemba ni ewu e al-qaws nana ka gan cho mi na chon na kan no ne ke dadi no ko na me yo na kan ta me fadarabahu fashajja shaddatan munkira ne evule bi aka gbe shi lente na ke pla mo ne pla ko dan le elo yin fe dwa ke la thumma qala lahu jana hamza ke la ke shi atashtumuhu wa ana ala dinihi jema hamza fe tuba jeno to wezeshin o jele okay bia no jele wa ana ala dinihi bia ne imbote jamon aqulu ma yaqul noni gbalo ko no ko mine ko je la ilaha illallah bia ne mumin ke ko la ilaha illallah muhammadur rasul le je ni ne ke fe tuba le je ashhadu an la ilaha illallah ne ke fe tuba ji ne ke fe tuba le gbia no ke bote islami ne mu abu jahl yen je no je tuba le islam jino islamu hamza la islam bote mo jino ji na be ni nyuwo fi ani je mo fe ndo aba isa asadu la ilaha illallah mo ko kawa bana ke no ko aba ba ta je ake mumbia na ntuba ake no mo na tuba ju ida ntuba je nye sane mo fe ni suma afi ndesuma bi ene etuba wanye ma ina kan aqulu ma yaqul e ke no fe nye ko mi nke go ele na ko wi shi ba ke aqulu ma taqulun ya muntuba mon fiya ne suma shege ne suma ba bi eba farudda ala dhalika farudda alayya dhalika in istata'ta e ke bian mumbotemi go ko jimi na meto muslims bian mumbotemi ba jimi tejo ba jimi faqama rijalun min bani makhzum ila hamza nime kuma teshi obranya kuma teshi ga bani makhzum biati na meti shamia amya hamza yana ma
amekele li yansuru aba jahal bona fena maana abu jahal ledenje faqala abu jahal enje ga da'u aba umara nyeshia umara chei nyi nsimo mo gbele aga mo gbele ba fun no nye ya ne se me ba ga mi se nye nyagbo was a mene ka okele teta me to mo 15 nye bo ani ame fe ame ba shikon ekomi no nje tuto bi jobi nye ya ne nto ni mo gbele da'u abu umara nyeshia abu umara che abu umara no ji hamza yakuni abu umara ega fa inni wallahi laqad sababtu ابن أخيه سبا قبيحا نشاله نجل نمي نجل ابي نمي بلا نجل نشاله ثم ثبت حمزة رضي الله تعالى عنه على إسلامه ني حمزة بيان جيني كفتو بيان بافي إسلام دنج أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دنج أبغى إبا موشا أبغى بيان جيني أجي نمي بينوان لويتي على التالي بيان إتو مسلم دنج فني إفتو فعرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار في عزة ومنع جن قريش بيعمل هلي شانك أو همزة ويشون توبا عمر نوك بقول بيانا همزة وي أبو تيمي بيانا بالو إقبنا وأن حمزة رضي الله عنه بات يمنعهم مما كانوا ينالون منه همزة هو إن كان كتان كسين بالو دي موني با protect لبي كشاني e gbaloyi moni sumo e ba ne batay biana umar hon sayyidina umar hon ke sayyidina umar hon lahu sababu islami noni hani ba to muslim janna wa kharajat dhata layla ila al-ka'ba lambe ko ya kaaba ne ya bashi jeme yuridu tawaf biha yani ya fi tawaf fa idha rasulullah sallallahu alayhi wasallam qa'imun yusalli yani na ka nabi sallallahu alayhi wasallam kaaba hini e soli fa sami'ahu يقرأ القرآن لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن إنه القرآن نا كان يوم مكوكي نتا النبي كان سورة طه القرآن chapter 20 أتا سورة مريم ناكي نيوم بوتي اتريمي القرآن نا كان يوم كان القرآن أنا كان مكوكي كان القرآن واشيوتوي بغاية ديستابو nana mko nika kan Qur'an ho ma sha Allah wana keke onu shimo shi eboto twi mi aloje naka naam sile arab no nenu na kan yo shishi na gbene gbalo ho ni kan mo ni ele Qur'an kan mo fo jimbi fi akin farraqa lahu qalba Qur'an bagbe ke boto twi mi wo baka jeni sayyidina Umar ni le ifila ke gangster ni ya wad mini nenu Qur'an jeni twi jo ne bon fomo wa dakhala al-islam qalba ni etui bote islam dan le gbomo cho bote mi etui bote islam dan le sayyidina Umar e gbomo cho bote islam wa jeme se mi bana etui bote mi bia na me gbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bilaka mini ji kusuna afena ka bote islam mi me ko bote mi ma fe dan ma cho muslima manaka boka ko terika nyoko na bile bala mi boka ngamala ka be boka ni mo ko abila ka skate ko ke o to fe to bate ba fe le ten ne chole ni ayaye fanu ne keke ba na ba ma nuko ni ne astaghfirullah ni mo ga fo e sha hala ba ma ko na fo na be china ni ne enyo ne ke shika na ga ta me e charge 1 million da wasa ona julo bien mo e tu ebote te ma fe ten den asharon la ilaha illa asharon muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke nuara be chomo le shishi eta to muslim eta koni se ma kala ke ba so le shenu mo jina to le ni sane ifi ake muslim falamma sarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baytihi taba'ahu bina nabi sallallahu alaihi wasallam egbe solemo na iwe nu ko shin ani mi na nabi abote shin ami lahu ebote jeme faqala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam na nabi biya ke shin ma jaa bika ya ibn al-khattab hadhihi as-sa'a minka wa babiane ibn al-khattab ni khatabi min khatabi umar minka wa babiane kan bekene قال عمر سيدنا عمر جئت لأؤمن بالله ورسوله كم بني مباهي نموك إقبالو ماي بني مباهي نموك إقبالو ماي فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه النبي صلى الله عليه وسلم كان فو الله سبحانه وتعالى في الحمد لله ثم قال النبي كيشين قد هداك الله يا عمر
eke o nyumba ejajebo o Umar thumma masaha sadrahu na nabi sallallahu alayhi wasallam kende fon sayyidina Umar etichino ne ken ne egbe etichino ne ken ne ehwe ne wada'a lahu bithibati na nabi sallallahu alayhi wasallam fi adwa halaka nyumba ha ne tun hadiya mahdiya jajelo ne ba tun jajelo ken hami وقيل في سبب اسلامه غير ذلك مكون كاجو جين تونتوني هاني في توبا نعم نوني هاني في توبا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء هالي وكان يبنوا في ويا خطبه مي بنوا في ام من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء هالي نبي اللهم اعز الاسلام باحد هذين الرجلين اليك بابي جهل او بعمر بن الخطاب اون ما جاجمو ها اسلام هي والي ha islam he wale wo islam he wale ke hiyenyo ne ko Abu Jahal lona te wale moni Hamza bajile e wale Makabi atinwa ke Umar menyo ne hani mukume ba islam ni mbalo so le ne ke so le mona ka shin fa kana ahbahuma ila Allah subhanahu wa ta'ala Umar radiyallahu anhu ben balo ke nyumba mono sumo hani ke je menyo ne ta hani ba to muslim ne ke wo islam agboji ayamuko ke to muslim ne ba muslim sa te islam hi shishwe mo ba shwo sibalo solo kan me na ba wo islami ni agboje na ke moni ni wosumo e menyo na tie fa kana ahbahuma ila Allah subhanahu wa ta'ala Umar ibn Khattab moni ni wosumo la mete fi fin dinamo Umar ibn Khattab mo fele muslim she o bia na ke adoa ni gbalo fi me ko kashi ye no se ne e ya ni na gbalo na e kan Qur'an bote etwi mi ni ya hia gbalo se ne afi tuba sino na ke agasin enyemi Fatima eke nene ewulen kase Qur'an etejeme ne ya jiame ne julame hie na ke afi alona ne ba na kan story le no le bemi la ko ni shilo biane me nye fe tuba gbene ye ke janta te Umar ke Hamza لما أسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وجماعات كثيرة من الناس وانتشر الإسلام بين حمزة بفي توبا نقبل ما بيوم بفي توبا كي مسلم ساتيه أجمعت قريش على عقد معاهدة على بني هاشم بين قريش وانا كم بي مسلم سيكمي ame wa me teme kuma me fiteme kuma biza me shame kuma ni na me fene ka na me na ke ni ka me fie mu keke me agbagbe mo bote islam me mo ba gbe pa me fa me ba tribe FM ba gbe pa mo ko me akesin won ba wa fe kitakam ke fonshi wa fe kitakam ko ke fonshi nu ke banu hashim ka banu al-muttalib ne di gbalo ne ken side enyo ne wo ka me ba fo takomi ke di amena takwe amena wo ko ameko noko ba me no alo awo amete mo ko manche ko alo noko ba no fen ba me no alla yubayuhum ake wo fi ame beya wo fi beya ha me wo pledge ke ha me wala yunakihuhum agbene hu e wo ke amete mo ko hinshi nu ye wote ekpe banul hashim nyu alo ekpe banul muttalib nyu na kanu mo ko ja amete nke ba pe wo ka me marry to mo fese mo siga dagomba la gonu shilo wo marry wala yukallimuhum na agbene wote mo ko nka me wi wo ka me futa ko mi baram wala yujalisuhum na agbene wo ka me temo ko tashin he ko wo kan ba hin to ma me be hatta yuslimu ilayhim rasulullah sallallahu alayhi wasallam kashi be ni am ba me gbalo muhammad ha wonu wo ba gbele kamek allah ma pese himu allah ba ke bia na me kele ha wonu wo so mo kele fi allah ma ji ame ni ne ye kame ji ame ne ye le wo ka me be saneko wo ka wo ku efen be saneko وكتبوا بذلك صحيفه جمعنا me bag ben kwa na ke ne be sana ngma emi ni paper no ame bola be je paper no wo use na ku ame use to he wolo kene ke ma je ni bi ne na me bag ma ye no wa'allaquha fi saqf al-ka'ba na me ke pete ka'ba e hie no ame fele to signboard na ke che hie ne ko fi o shoshin afi ni ke che jin afi ni na ke che ka'ba je me to bi ni kon ko po na ke ni e che je me ne ke وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من كتبها شموني كو ني كما ني ne bena fi abak be pamo fi leji mo le yin gam secretary
secretary ni ba la mi wallahi ne ki agma ne ga na ne bi fi adoa mo gbele ke stroke anabi sallallahu fi adoa le fashullat yadahu ni ne ke agma ne stroke mole okay stroke je mo ne je ke secretary dia no si stroke mo ne je ke no jini ne malikum misr Egypt bi amanje money eke Sarah nto ewo Abraham wife nto ewo Sarah fi ado alele oni amuna lega eko woniele stroke helane egbe Allah subhanahu wa ta'ala weapon e ko irof no banye ga muna bateneta bani bia bo mani aloje na babo ji secretary no mani ke sha ne bia na fi ado oni nation oh no gba next time no gang me go وقد اشتد أذى الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم she said face when na me face still am pin musin solo ni Quraysh biye fahasaruhu ni amachi musin se kajamehi واهل بيته في شعب ابي طالب ameshuyame kashimano because mo kame wi na Muhammad kwame ngake be won washimu na me o shi'b abi talib ka ke shi'b e beton jami la woni shule beton jami ni tumo play ni wa nyo hijeme na ke wa shi'b huwa makano munfarij baina jabalaini mane yo ni ne gonje nyo ate shi jami ni ne fena ke فنهذا بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفنا كبنو هاشم بيا مفيكين بنو هاشم كبنو المطلب اما فيك ام كشي بي ويامو وفين ويا كام كان كام كو بافي ومكو جاي مني با كشي ميغبي بيا اكم فيامو اكم مؤمنهم وكافرهم Muslims ne mene tuba meteke mene kafiri jin fe ameke wo okunu akafi oni ameda me ko ni tribalism ona beni mo fi oni kwa ni wonya use of kafiri ke sa Islam to mo zakirna ke na me hina me amenshare against sunna amenshare against salafiyya kene kema je ni bi ne ni nyumbo te shona mo ni nyumbo use ke against ame kafiri India nyumbo use ke against na block ameke Bangladesh ke mini na block in the station ne aje wo mala ko meni yo US aka she ke she alhamdulillah na ta bila ka she bia no sa wo fi adon zakir na ke she wo fi mine fi wa alhamdulillah ka nyumbo hana fi le na ka me musni ame jo aka se ni e jam jo mo e shalo ame nu shisha am fi like e cheme ke ba islami she ame like e cheme ke ba adini ko mina ka adini ame jimi na me le na ka adini e India bi le na ka adini she Quran ame yuso ame ni on to musni le jo mo ke la ke she jo mo ko la ke Islam le chome e cheme ke ba mi diobandia na me chome ke ba mi wakati ya attack Muhammad Nasiruddin Al-Albani karara ya YouTube no ma Zakir Naik I am a Salafi Joe who is a Salafi ya attack ne jeme Nasiruddin Al-Albani ne use a logic ka Albani use a logic wala use a logic mini say ke ya ke I'm nowhere compared to Albani bad ke e face ya me fe ni ne rofa jeme la mufti megale ne fe rofa ha jana o rofa le be wa ni o fe fi o wa ni wala ke ni sheikh sele ni wa ke ne ke chi ameke ni to shot mo jog ni mo te kafiri ni mo use ke block ame kafiri le especially Zakir Naik ni mo wala ne fe tuba ni mo wala ne chake ye gbejano because ni mo jo edwemo memre ne ke ni mo jo le ni ke le la ke si attach ni kase ni le inshallah ba fi ni ne Sayyidina Umar ke Islam wana ke je ni me hinchele she am spread false akida na me attack the manhaj salaf anabi sallallahu alaihi sahaba me kono ni zak le mufti men ke pa gbo agbeni kono na wi e ke mo ne e reply o mo ko to mo ne to example o bari pa ke tijani na me fi o je na kan ni bid'a ajina na me fi o mu'tazila je na kan e ke ko fi na ke o benu chumo ne e ke mo ne reply o me ne fi la general ho ko na ko na wi about me noko gbonyo e mo e benu chumo ni e si Allah subhanahu wa ta'ala ne ke laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalith thalatha mo ke kafiri ji Christians because na ke nyumo eteni ben mo ben chumo ona ke e jenumo indirectly lile po ele ake e jenumo wa idha qila lahum la tufsiru fil ardi qalu inma nahnu muslihun kaka ma kenye ka fie fon yes kuno nye fie fon na me ka wo mo e wo jime ni wo fie ko pa na me e video me wie ke
ekele ewie mo go because le so much good to share le share good makala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun amejini fitelo sham denje po me lakin amemfiteni wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas kama kanye ya tumbi ni sahaba me ya meye nye ya tumbi ni muslim se kenkle bi ke me ni ya me se jaje mo no me ya meye qalu anu'minu kama amana sufaha me ka wa tumbi ni sekelo na eyelo ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun makam ji sekelo shamen chamele wa mufti menk with all due respect naka yomo ne we sekelo jibo you are stupid according to Allah subhanahu wa ta'ala for what you said na ko nshilo akeshi money reply or me money you no ku about or be you about munafiki je esa na nabi sallallahu alaihi wasallam you about am money about you against am obenu chumu you have nothing to present she so much good to present. How foolish are you? When you use your kafiri ni ke protect your Islam but fa me so da fa nyumba so dani kafiri ke muslim ke mofia mo nyumba so dani bo muslim o fe ne hi o to no no ba use kafiri against you now ni jilo bona fi no na ke chi ko kele fe ka pe o se na bile no cost 90 le no chunde atwe ya aljanna yayi ne bala ne ken kafiri ji ke muslim 7 yo woku e ma me fa me ka chi o nyumo hani mene ma me twata because of woku e muslim 7 twata because of me adini e ne mi wa ni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fe ye gbalo ye wo illa aba lahabin wokunyo pe ni le jemiye black sheep na na le ja Abu Lahab mo ni nyumo lo mo le na lo mo le ke shije wo nyumo po pe ne po ne fita kafiri ni ba protector ni bi po ye ni afi tribalism po nyumo me le gbe ni afi le ne lo mo anabi sallallahu alaihi wasallam shije wo nyumo lo mo le wo tribalism ni kafiri ji ni your family ya afi po de nyumo pe ne ya afi ku fa innahu nasara quraishan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam le ya wa kafiri ji ni anagbalo Muhammad sallallahu alaihi wasallam eno e wale anabi sallallahu alaihi wasallam le keno ne ni bane afo amekeje wekuma ta afo amekeje manu bia na me ahi e konkro ni gbama de san bejeme for how many years? For good 3 years hatta balaghahum aljahd bia na ka me fe business ahon ni ha me ahon nu ha me noko be amehe kashi beni hatta balaghahum aljahd for good 3 years na me ejeme to the sen ake shagbe ne jahad ni ametobaha like ame gbojo aye ni anunu I feel weak wasami'a sawta sibyanihim bil buka min wara'i ash-sha'b to the extent ake ame gbiken bibi na afọ na kan time ame fo go nini be noko be fo na ba na me bibi ye noko be na ba ye ba me fo ni fo na me fo to listen me ni your gon se po de nche nu ame wa ka kafiri ko me ko ka Christian na kan time le ke ni duoshi le ke ba ha nabi sallallahu alaihi wasallam ame fe wanyu mo do mo na nyu chama muslim bike bi ni be na nabi onke akeni ni bo sho akele bayi ne kwa meni mfunafo kekele mfio na kaba kekele eke ha قد انقسمت قريش فريقين قريش بي نيو امتنا كان تايم نيو نكان تايم مانو نكان تايم كما نيو مسلم النبي صلى الله عليه وسلم امتم يكون راض عن هذا الفعل امتم يكون افي بالو كوبي امسمو امتم يكون امسمو ومنهم كاره امتم يكون امسمو na meteme ko be ko amefia mejo make ameya na me achile ama afite wolo because wolo e di pamo na ba pamo ama afitele shibe mi na me fia jo na me ya Allah subhanahu wa ta'ala ne die chon anabi sallallahu alaihi wasallam aka shi ame kunse na me ya ne approve chon make gbaloji ame kemi ni gbe no eke aya na aya kwe pamo na me ka me fie ye kaaba hin aka ye jon lolo no modern che ka shi echu al arda kolokoni meni to 40 ne aya pe ni ne
ولوه وأنه أرسل عليها الأرض فأكلت جميع فيها إيه أكبر ولوه فين شيء ولا نام أجنشي أم جنشي كأنه كوارب سامع ماني نكاين أم اللي نجوا مو شامي أم فيو أم كأنه بيفتح نموي أم جنشي بسم الله كلوا نك بفين نوني بنيشين دي بسم الله فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى جانا كان وقبل بنا تتجن بناشي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بذلك نبلا أكي وفاء كشي وفاء نانو نيجي وجه تومي أكشي ميني نيه ننافي مكة نافي كعبة هي نموكي تشوكولو اتشوفوتي يا يله نوني بناشين ويانا أكوي فخرج أبو طالب إلى قريش فأخبرهم خبر ابن أخي نياك قريش بياك نان لاموني نوني إمبلي إنا وقال لهم نكاما كشي إن كان كذبا كجي نيا أكوا بيانا كانوا نينا نيا أكوا كجي مالي خلينا بينكم وبينه بين واشي لك يعني كون نون يسمون كلافي الو جنا كبي انا وانا كمال فلوني وكاي مال من جنوني وكبا واني مكن في دالو باهي سي واني مال فلوسه وان كان صادقا شكجا نو قال هو نيو رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا بس شمون يشيشيو ك ni ko efo ta ko mi ke kenye fo na kan no se alo je na kan benye ko nya na ke be mo no ne yu an ko be je me kuma ni ton wo yo ne ke bia ne atuko le ba pe ni efe e hwe bismillah pe onya anya akwa ke male ye mi no wo ka male fulo afi ni ke le la no kwale ne ko no nya le be nya ba afi nya shi no ne fi owo qalu qad ansafta na me ke okay owie ogbe fangbe shi waya wa akwe fa anzalu sahifa na me aje ni na me ke wo ni na mi na me aje wana kama fold ya make word no community protect le na me aji falamma ra'u al-amra kama akhbara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bemina me ana akashi no ni balo wi pepe ni na ni ameke to na afike wo kaba na protect le keni ne aje na aje me na ke pepe be ni balo cho aje awie wo lo efe na shi bismillah pe na me ana le pepe be ni balo ke le sinam bebe nam amena naka izdadu kufran ila kufrihim ni ame kafiri chene bon increase mo naka bebe ni wo bon jeli satul istiraf mo na me ke ebe wolo mi amale ni abale ni na wata shi so ne mo wata na wata ame ke be ko amale ni naka wan waka me atashi mo atashi roadside masalati e ka mo nupa ka ma Abu Jahl ni yo mi ke Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni yo mi munafiquhum wa kafiruhum mu'minuhum wa amafeki ameba boishi ni wo bon kan the first one second one third one ba me ga be wolo komi amega be ko kenklan wolo nefe woji fi ake after Quran oji Bukhari yemi nefe daga ana me ya me fazdadu kufran ila kufrihim na me kafiri tie e ba bon increase mo na me bo ke o mo ko ebe na so le o ba tile imam mun ka shin nyaka ta mo ko yi ni sunna ni nyana ga sunna ni ka ameke chama ene na kafiri je me na me ko amefiye mo ko la ne le ni ba fi do agbene ke shin ni mi wi e mi fi san ke ni da abeku to mo ni abeku ka mi wi enka woni ne eni na mi e ga mi fi san ke ni da abeku kona la kon chancha Abu Jahl ko nu hamete Abu Jahl kona la wana Abu Jahl amete ko na me no fit to history no kan yo ka me pe وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وما معه من الشعب وفي هذا الشعب النبي صلى الله عليه وسلم يكون مسكتي الشعب يكون تجامع يكون نكمنا كفو تفسير لنا حبر الامه نعم جنوب عبد الله بن عباس مني اللي تفسيري في مكو جا يونوكا
wo no pa no he ke fata he Abubakar no ke fata no he Umar no ke fata no he Uthman no ke fata no he Ali no ke fata no he anabi den je fi ado ha la ke nyumbo ekele tafsir ni le nyumbo kele ona anabi ni fi na ka do Abdullah ibn Abbas le sané yo le Abdullah ibn Abbas balo e wofa ko na to da ka Abbas ebi jena fo gbeken ye lago nu jilo Abdullah ibn Abbas como situation bon te imagine situation na follow me o yeshua ke mene ba dane ke Islam ba hwe ni ele no je se ba te je ba ke ya fi happy birthday ya fo cake ye so mo tumi ya fi mi ne ya fi Easter ya fi mi ne to ni Muslim ke Christian fe na ke oni o fe ko meji wo oklobini amele no nete no Islam to koklo shelo ni no ani mene Abdullah ibn Abbas mokoba bile sane ye masalachi mi ne wi aka nyumbo ke gbalo ke aje mo na she Abubakar ke Umar unke e ke ma go na shino ta bia na ana te ke jenwu ke shu no te nubo te ba na ke shu no e bi la ke kwa ma bibo balo atun ala atun ne Abubakar ke Umar ke abu ne bia ke mana Abubakar wa Umar na mo da Abubakar ke Umar san no yo ayo gbalo san ne buka nyele nja din no na ko teach no ba ne teach no shibia no na ga hele ke teach no shibia no ya aka Islam shwe amene ni Islam anabi ne se na Umar ka ke shi abanya abakumo Islam tuweni abama eke abakumo le blow by blow na ka je bi se na Umar ke ba she ekwe Islam tuweni to me na ke ma abana yino bi kuma ame yino abakumo tuwen blow by blow abakumo le blog by blog abakumo le easily leke idha asha fil islami man la ya'rifu al jahiliya bi amina bana me kuma na mba hin shi islami ni ameleno de teno jahiliya time amelenji jahiliya kana na kan me na kan tan ba na ka ba Islam agbe shi blow by blow ba kum blog efe ni Islam ba fi naked ni mo kan wo nene wo no mo shi ni mo kan wo ayusu wona ka fe na kan o wallahi kam ko ba ne ke Islam ba sha yo hin wallahi ka je ni na jibo je pastor jibo no wa ke shi ba shushu anu no so le hale ke jahili ni jo malami ji ane mnamna eshine ya e agbo e fe ne ba agbo ye next time ke ba je ku ene ele no ne ka ba hwe wa ne bi sonsala no na lo na e ya ku shi inshallah be won ya hi wa na bi ne e yo ha mokuba e ke Islam ba je rough e ke te she fe la ken je Islam e fe la ken ja ne bi sallallahu alaihi wasallam ne sahabi ya ku bi ane bi permission pu e bi ane bi e bi mo permission e me aya ne dokona mi ne te ya ne na mo gbeke e bo ke Islam yo rough wona ne joy ka fonchi egbele joy ka fonchi ne ba le bi mi da ne le ba ha ne bi hadisi ba ha ne bi riwaya ka sha ne bi no ni afi ni ane bi ganyu ma job no tata wallahi aga Islam ye funi ene ka afi abi mo ko permission ndio ka silently na ka wallahi no ni mi na atona ka try Islam ta je no ni mene ko aka she won fe compromisation wallahi she inshallah wakani ne wa Christopher nyoko Christmas don whether also politician or choko politician can you also remember every day about me na me inshallah abe Christmas ko na politician nyoko ba Muslim ko ba a compromise no fani atu attackation na kan ne wo ba no akachi wa support na kan ni inshallah ke de bia na ka shi we no ba gbo shine interrogation me na aba minister of agriculture keke she Christmas kan gani minister of agriculture wa mi ko man bi fe no Christopher ga ju fu fe no sani bia na sani ma agric o sani ma mo ke ni bi nya ba gbo ke Christmas nya ba me dan ba yo mo nya ba gbo dane nya ba yo mo dane Christopher nya shishi sani ma fe nya ju no showcase ni about fight in jam about fight against la no le je nkenyi na agbe ne ba to minister bona fe nke Islam ya nya la onu no ba to Islam ke ba to president wona ka no ba to bona fe ni nke Islam ya nya no je ejole jamo kawa ya mieno kawa ya sharia ni wa nyumo ho hihye no ji ho nyumo ho ji ho laga onu jilo yawa sayyidina Umar kashi abama Islam ne ke blow by blow isa ba gbe shi blow by blow be na ba na me na ba hishi ya Islam me be me na me le jahiliya amele akba me Yesu amele njija amele na to mi nke ho o sayyidina Umar be
okay if you halu sunna pota na men kan say no am they say no mara sa ne ka me nje pona nja mun ke mo kwa ke ko no ni say no mara ne ko nyefi o say no mara me na chon ama me le jahiliya me fe jahiliya le je na agbale history e fe jahiliya o ila ye njo wonu jilo bien e boy ko le sin no ta ba gba the third world war ke first world ba go na first ke second be boy gba ba bo no ne te no alo be ni coup d'etat e Ghana no ni ba ke ni bi se aya me ko me amede ncheji me ni ku amede am attach na me plan am me ke ku e ba wo boy ka agba bo de nche bi no ba nu e han le be na nu e different first world war ke second world aya me ni te ta de ncha me le nu njita what me ko won e gba na ba gba wo ba bo to e ke o to aloje na kan o laying the capacity of atrocity no cause biameni over compromise ojamu ane bi kwa on a situation ni ba ni bi pie ni ba nye compromise emi so na ebani na ke zada kufra ala kufrihim de na me kwa me se no kete no na kanom na yo homo ke ni bi efe na kanom ake force na Abdullah ibn Abbas so na ka nyumbo na gbe nyuwo so amenya shi within 13 years within 23 years ko bi na mbachon inshallah bi na mbachon wo bana ambachon mani be mi na amemba Makka back na me je hijra Madina amemba konka Makka wallahi mo fiam fe sujudu me na me pia me no mo fiam ko wallahi ke onye nyumbo se ga no kwale nyumbo shu onye ashi skwa nyumbo se thumma amanu ena aya ko na le teshin fi ai ba hen mo se thumma amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma mun gbagbe thumma nafaku okay abula bele wo yesa na kelle na kentamele courage bi atene wa me oni 13 years e adabile ba gbele ni ne to agbele Badr na kala gbena Badr ke umeya me ke aka me gbena Badr inshallah chen to wa se Badr bia ka ati Madina inshallah wa Badr wana me na gba me Badr na gba me gba lo ma me ka fatai wala na me fe musin so na ke na me ke fe nyu bojamu na she still bia ne he chen kan kafiri she chen kan kafiri la on shilo musin se wa ba he chen kan Christian alo Christian ni kafiri si wasumo kafirich meji kafirich e won jamon eja e heche na yo ke ha Islam la oni shilo can be fair practices fair ni e fio in kofur to mo Christmas Easter New Year mini ni fia na e fio kafirich musu ne wasumo o ene na e fio e wo ke e fe na ke ne fanta ke shi Islam no aba fanta ke shi le لا قولي شلو نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك